Nagimas di tuturugan nakakabsat ni hanapay ni duldulin ta cellphone nan kakaabay na lata nga pabo ito na nga cellphone na. Ni nagpigsa ti urok na ni. Abanbanog siguro ato eh. Ni. Ni oras may aminin agalas 12. Siya gamin kakabsat ki awan nagligat ko malala ti turog ko ti rabi eh. At daman ti napanunot kong obra man at nga babae. Makigtutulat ato itong bigat. Umay ko man alain adyo ko ha. Adyo speaker, tas imay ko di pinag-ururok na. Pagtripak man isuna. Kabil ko ti ati speaker. Nagpigsa ti urok na. Pero may ating nga babae. Like ati Mike. Nagpigsa sa urok mo. Nagpigsa. Yung oras na siya. Alas 12. Tara!